نام آن که دل کاشانه اوست. و السلام علیکم. چون السلام علیکم که گفتیم، هم به شما و هم به کل تماشابینان سلامتی خواهان هستیم. چندین نفرها خواهش میکردند که اگر ساده کرده فهمانیم یک جای ما رو ببینن. این یک آرزوی مخلصان بود. خودکشی. برای ما عجیب که چرا تا همین روز بزرگان کسی در همین بابت نه شعر نوشته است، نه یگان گفتاری است، نه چیزی نیست. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود و رحمت الله مهربان بر همه آن کسانی که ما را میبینند و ما را میشنوند. و بسیار الله را سپاسگزاریم که شما بر این نفرهایی که میکوبین، جستجو میکنین، راه ها میابین و از نفر شما در بسیار یک سوال هایی که مهم و ضرور است جواب میگیرین. میگد علم اگر اندک بود خارش مدار، چون که دارد علم قدری به شما. ولی سوالی که شما کردین منم در همین فکر رفتم و در ذهنم گذرانیدم که آیا منم خواندم کتابی رو که از شعرای مثال معاصر باشد، دانشمندای معاصر باشد، یا برنامه ای را که از دانشمندهای همین عصر خاص به همین موضوع خودکشی مقصد. راستی قدر اندیشه کردم که چیزی در ذهنم نیفت. از این لحاظ این سوال شما سوال بسیار با موردی هست. برای اون که هر یک درد معین شود که علتش در کجای. ما نمیتونیم که یک آدم چشمش سرخ بینیم بگیم چشم درده. اگر پیش طبیبم که روی اول فشارت هم میسنجه، میگه شاید فشار داشته باشه. در حال گوییم همون داروهایی که برای چشم تیز برای ما مقصد دستور نمیتین. منم اندیشه من همینه، فکری منم همینه که برای پیشگیری خودکشی ما حق نداریم که رفتن نفری که سبب این حادثه شده است فقط وی ملامت کنیم که تو سبب خودکشی این دختر شدی، یا بچه را مثال یا دختری را ملامت کنیم که تو سبب خودکشی این جوان شدی. من چیزی خود مگویم، ما اگر چنده که قانون همینه، هر کسی که در کدام کاری سبب شود او را حتما جزا میتن، ولی برای پیشگیریش این کفایه نمیکنه. برای پیشگیری چرا وی دست به خودکشی داد؟ چرا به قدر همون جانی که حتی جناب حضرت علی را وقتی گفتن همین جان انسان ارزشش چی مقداره، مقصد اگر به مبلغ گردانی یا به مال دنیا گردانی، گفت جنت چی مقدار ارزش دارد؟ جان گفت ارزشی انم جنت دارد. اکو جنت هیچ کس ارزش مانده نمیتواند که را ما گوییم مقصد فلان مبلغ ارزش جنت های. زین لحاظ وقتی که جان اینقدر ارزشی بلند دارد، باید ما وادار کنیم مردم که به قدر همین ارزش رسند. چگونه که امروز در ما وقت ارزش نداره. من خیلی که سفرهای خارجه داشتم، مردم هم میدیدم چگونه این پیشوی ما اگر یک آب ماندگی باشد، در پیش حتما یک گازت بود، حتما یک مجله بود که این طرف باید برای چایش نوشیدن یک ورق ایرا میخوند، بعد چایش می نوشید. یعنی ارزش داشت، هر یک وقت اما آدم ارزش داشت، زیرا که وقت ولی
ман ана дидум ки мегад Франклин гуфтааст ки як одами донишманд гуфтааст вақт ин пул ҳаст. вале ман имрӯз аз рӯи хондагиҳое ки аз асарҳои динӣ дидам касе гӯяд ки агар вақт пул ҳаст дар ҳаққи вақт зулм кардагие. зеро агар мо муқоиса кунем вақта хазина карда намешавад, лекин пула хазина карда мешавад. пула ба касе қарз дода мешавад, вақта дода намешавад. пул аз қади роҳ ёфта мешавад, лекин вақта ёфта намешавад. зин лиҳоз бин арзиш, гап сари арзиш меравад. бар ҳамин ҷонам арзиш дорад. мо ҳамира бояд ба мардум дононем ки ҷон арзиш дорад. якумш ба қадри ин неъмат бирас. дуюм бин аллоҳ чӣ қадар меҳрубон мегӯем. худои меҳрубон, ман дар куҷое шунидам бисёр аллоҳи меҳрубон меган. ҳамин худои меҳрубон сураи муборака дорем нисо, хос барои занҳо. оли қуръона бинен сураи нисо дораду сураи риҷол надорад. барои мардҳо сура наомадааст, лекин барои занҳо сура омадааст. махсус сура дар ояти 29 аллоҳ мега вала тақтулу анфусакум инналлоҳа кана бикум раҳима. худо мегад ин ҷоне ки ман барои ту додам иро ҳеҷ гоҳ ту мақсад аз байн набар. аз байн набар. инналлоҳа кана бикум раҳима. зеро ман бар ту бисёр меҳрубонам. ман худои меҳрубоне ҳастам ки намегзорам тра ки ҳамин ҷона ту беарзиш кунӣ ё ҷона ту аз байн барӣ. ман намехоҳам ира. зин лиҳоз ҳар кореда ки аллоҳ далолат кард диловар бародари азиз, донем ки худо мегӯяд ман аз шоҳрагам ба ту наздиктар ҳастам. ман аз падару модарам дида бо ту меҳрубонтар ҳастам. зин лиҳоз мо агар аз ҳамин нуқтаи назар агар кор бигирем ки ин шояд ин мусоҳибаҳои мо бародарои азиз агар шабанрӯзан бошад нафарҳое ки гӯш кунанду аз ин лаҳзаҳои мову шумо истифода баранд, ман гумон мекунам ки иншоаллоҳ инҳо дарк мекунанд. бинин мегӯяд носири хисрав мегӯяд ҳамчунон чун тани мо зинда ба об асту ҳаво. сармояи амр ду чиз аст: нафас ва об. сухани хуб дили мардумро ҳамон обу ҳавост. вале анамин суханҳои хубе ки мебарояд, ҳамин ранги об ва ранги нафас барои мардум муҳим аст. азизон меган анамира гӯш кунанд, аз ин ино хулосаша бароварда метавонанд. вале диловари додари ман бошӣ, ман гумон мекунам ки ҳаминҳое ки даст ба худкушӣ мезананд, аз хондани маҷалла ҳам, аз гӯш кардани ҳамин барномаҳо ҳам фикр мекунам бисёр дуранд. нафари назди бузурге омад, гуфт ки ман мехоҳам даст ба худкушӣ занам. ҳайрон шуд. гуфт ки сабаб чист? гуфт дар зиндагӣ мушкилот дорам, ину он, чун аксари мо ҳамин аст. мушкилӣ, душворӣ, ҳамун мусибата таҳаммул карда наметавонанд. ягона роҳи наҷота дар чӣ мебинанд? дар худкушӣ. гуфт чӣ шуд охир? хай сар кард ину он муаммои рӯзгораша гӯш кард. гуфт вақте ба дунё омадӣ ҳамин муамморо доштӣ? истод гуфт на. та гуфт бошад худкушӣ кардӣ, рафтӣ, оё ба худат мебариш? фикр кард, гуфт на. пас чӣ ғам мехӯрӣ? гуфт худо ҳеҷ касро ба қадри нотавоноияш имтиҳон намекунад. ҳар чизе ки ту аз уҳдаш мебароӣ медиҳад. чӣ гуне ки шумо гуфтед охир худо меҳрубон аст. ҳамин қиссаҳоро мехонем, ҳаминое ки бисёр шикоят мекунанд дар зиндагӣ. вай ҳамин як бузурга биёранд ки роҳат дидааст. як бузурга, чӣ бузурги дин аст, чӣ бузургҳое ки ҳаст дар мо, ҳама дар зири. акнун нигоҳ кунед, як чиз дигар аз паси ҳамон суруд, гӯё ки маъниш ҳамин аст, ҳамин чандин духтар худаша кушт. як шоири дигар нависанда
ایرانی چون از ایران راندن پس از این و نامش رو ذکر نکنیم و خود هم دست به خودکشی داد. وقتی که رمان وقتی که کتاب ها می نویس هر کسی که میخوان اگر ارادهش مستحکم وای نباشد تا کجا دست به خودکشی میزد. از این سبب او رو از ایران راندن. خودی تاجیکستان رو گیریم خودکشی های ما از سبب چی است؟ تا اون دمی که به علم کوچکمان میدونیم یا قرضدار میشوند، خصوصا همونایی که با قمار یا چیزی که پولی کلان میمونن دیگر راه ندارن، بسیار دیدیم دست به خودکشی میزنن. یا موضوعی که پس از این خواهیم صحبت کرد دخترگی رو از دست میدین به خاطر که ناموس و دیگر چیکار میکنیم گفته وهمشان زیر میکنند. بو دیگرش شما شاید مفصل‌تر فهمونید. از بس که من دلاور بسیاری مصلحت‌هایی که میتیم از نگاه دین میتیم. من اصلا خودم صرف آدم دینیم. من خیلی که بهاگذاری میکنن نمیکنن، من صرف آدم دینی هستم و الله رم شکر گذارم که من از همین راه فقط راه میگردم و نمیخواهم که از همین راه هم منحرف شوم و الله را دعا هم میکنم که همیشه در همین راه باشم. هیچ نفرهایی که از پیامبرها آغاز شده تا نفرهایی که شبان روزن مورچه را آزار نمیدادن ولی اذیت داشتن، عذاب داشتن، مشکلات داشتن. من یک زمان تفسیر حسینی میخوندم. او وقتا این تفسیرهای حاضره که برآمده است اینها نبود، فقط تفسیر حسینی میگفتن از حسین واعظ کاشفی. بسیار تفسیر زیبا های حاضر من دارم. اون عزیز خدا میگفت که آن روز که آب خاک بر هم زده اند، از آفرینش آدم گپ میزنه. آن روز که آب خاک بر هم زده اند بر طینت آدم رقم غم زده اند. خالی نبود آدمی از درد و بلا که این ضربت اولین بر آدم زده اند. آفرینش انسان میگه خودش از غم بود. در خاک همو خودش غم آلوده بود. وقتی پدرش ما آدم که غمدار بود وای دیگر پشت به پشت این غم تا روز قیامت می روه. و الله را نگاه کنیم ما 114 سوره داریم در قرآن. یکی از اونها نامش بلد، یکی انشقاق، اینا پاره 30 از قرآن. در یکیش میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد. خدا میگه ما انسان در رنج آفریدیم. ولی همون تنگنای شکم مادر خودش از همونجا آغاز میشد رنج تا وسیع شدن و تا این دنیایی که حقیقتا پر از مشکلات است. آیتی که از انشقاق است میگه لترکبون طبقا عن طبق. ما یک مرحله تو را مرحله دیگر میگذرونیم. ولی تنصیحت دادم با بیمارت میکنم. حاضر بسیار وقتت آسوده هم تا تکیه کده شدگی این تکیه‌ها را دستت میگیرم. بین ولی در تنجی زندگی داری نارامت میکنم. ولی بسیار تیزبینی جوانی اینها را میگیرم. بین یک مرحله الله میگه مرحله دیگر میگذرانم. لیکن گفتی شما ما در قرآن همین واژه کلیم بگیم صبر 103 بار آمده است. 103 بار الله ما را فقط به صبر و حتی از همه بالاتر میدونی چی میگه؟ ان الله مع الصابرین. من همراه صابرایم. بین من همراه تانم. به خدا قسم دلاور اگر تو از همراه بودن من خوشنود باشی آیا الله همراه باشه شاد نیستی؟ این چقدر مهربانی است که الله همراه من نه. ولی ما در کتاب ها میخوندیم که بزرگایی که مثال میگه در خواب میدیدیم که خدا مهمانم شده است. این بسیار انسان میدونه که تماما یک روحی دیگر میبخشد. میگن من همراهتم است ای انسانی که در همین مشکلاتی. یا میگه این الله
یحب الصابرین، من صابر دوست می‌دارم. همراهتم هستم، نه تنها همراهتم، با دوستت می‌دارم. برای همین دادر ما باشه دلاور عزیز، این همین است که ما از این دلالت ها، از این رنج ها ما یک اسلحه داریم، یک اسلحه، یک یراق بسیار با قوت داریم که وقت و زمان هیچگاه این ارزش این یراق ما را، اسلحه ما را گرفتن میتواند. این چی است؟ این اراده و ایمان است. با تمام همین زحمت ها و مشکلات ها ما با ایمان های کاملمان، ما با اراده های مستحکمان مبارزه برده میتونیم. اینجا یک شعر میگم، صحبت در شما میباشم. خواجه حافظ میگه فرعون را به عمر ندادیم دردی سر، زیرا که او نداشت سری دردهای ما. قارون را ز قدرت ما مملکت رسید، بین نمرود را ز قدرت ما مملکت رسید. قارون غنی ز قدرت به انتهای ما. ما پروریم دشمن و ما میکشیم دوست. کس را چی زهره است به چون و چرای ما. حافظ همیشه صبر کن اندر بلا و غم، شاید که او رها کند سر دردهای ما. ما را این بزرگا این خیل نصیحت ها کردن. شاید اگر کسی از امینا آگاه باشد، دادر ما دلاور هیچگاه دست به این کار نمیزند، لیکن ناآگاهی، بیخبری از اینها مقصد دور بودن نتیجهش نمین است. من ایره دایم میگم، سوره زاریات داریم، قرآن میگن و ذکر فذکر و این ذکر تنفع المؤمنین. شما از قرآن مردم پنتین. من در خون اینها، در وجود اینها اینا جا کردگیم، اینها اصلاح میشوند. دیدید مردم، یعنی خودکشی راه نجات نیست. یک جا بودیم از تاریخ وقتی که گپ میزدن، این علاقه ما موضوع خودکشی رو یک سو گذاشتیم. گمان میکنم نقطه بس است. گفتن پس از سالهای 24 ما حالا ملت نشدیم. همین حال را در نظر میگیرد مردم تاجیک ملت نشده است. یعنی ما قبیله هستیم، قبیله به قبیله. و وقتی که تاریخ رو چقور ورق میزدن، بسیار شکست و ریخت ما از سبب همین نااهل بودن ما بود. وقتی که دشمن می آمد، بخارا علاهیده می جنگید، سمرقند علاهیده می جنگید، فرغانه و این طرف خوجند و همه با یک دیگر کمک می کردن که نازکی ها را می فهمدن. به این خاطر بزرگوار می گفت که زور مشت از وحدت انگشت ها آید به دست. از پریشانی خدا ما را نگه دارد. همین زمان در بین مردم یا بیدن همین جنگ شهروندی را بینید. همین از 10 بزرگ سوال نکنیم، همه میگویند که همین وی اساسیش همین بود. تو فلان جایی، تو فلان جایی، تو فلان جایی. از همین استفاده بردن. محلگرایی در ما اوج است. در این بابت دین چی میگوید؟ تاریخچی ها گفتن، روانشناس ها گفتن، این هم یک موضوع اساسی هست که مردم نیاز دارد. انا همین محلگرایی بین ما خیلی زیاد است. ما اهل نیستیم، با یک دیگر باور نداریم، یک دیگر رو پس میزنیم. یا همین شبکه‌های اینترنتی هم بینید، تمام دیگر جاها نوارها میدارید، یک هوستان میبیاد. اما مردم ما همه کنج یک دیگر میکوبد که کی خطاگی دارد روش کنم یا تو. عموما در بابت محلگرایی چی گفتنی دارید و دین چی میگوید؟ حقیقتا چگونه که در ابتدا گفتیم که این لحظه های نشستی ما بسیار لحظه های خوبی هست، بسیار لحظه های نیکی هست. زیرا در کجایی که اگر بوی از قرآن یا بوی از حدیث پیامبر اونجا اگر وقتی پهن شد، خوبیش در چی است که میگه
حضور حتی ملائکه ها هم می شود. ما اینجا 2 نفر نیستیم. این صحبت ما را از روی اخباری که از دین داریم بسیار توده زیادی از ملائکه ها حتی استفاده میبرند. افسوس که امروز همون نعمت عقلی را که در انسان داده است خداوند، از همون نعمت عقل استفاده نمیبرد و ملائکه ها حضور میکنند در این محفل ما و اونها نه، اونها به چیزهای دیگری پایبندند. زین لحاظ در این مسئله هم من دلاور سفرهای زیاد روسیه داشتم. بسیار برادرها خواهش‌های زیاد میکنن و ما سفر میکنیم. من یکی از موضوعهایی که من به خودم میگذاشتم باید من یکم در باب چی گپ زنم، 2 در باب چی گپ زنم، من هر یک جا را میآموختم و این مسئله هم در روسیه بسیار یک مسئله گوییم همین حتی من ناگفته می آمدن می گفتن حاجی بابا همین در باب محلگرایی یگان صحبت کنیم. خدا رحمت کند محمد صاحب ایرانی را و یک کلیات دارد. میگه آن کسان که فخر به اجداد میکنند چون سگ به استخوان دل خود شاد میکنند. یک سگی که یک استخوان میابه، یک استخوان خیلی استخوان ده دیگر اکو طرفش معلومه هیچ چیز ندارد، هیچ چیز ندارد، به همون وقت بسیار شاد میشه. لیکن در ما هم وقتی که من از منطقه خودم یک نفر میام دیگه دواغوش میگیرم و با بعضی حرفای بیجا داریم، بوی وطن میکنی از منطقه خدمه گویا در او بوی وطن های بینده که ممکن که من در دیگر نفری که از دیگر منطقه باشد این حرفا را نزنم که تو بوی وطن داری، ممکن با او هم یک سلام خنک داشته باشم. لیکن وقتی هم شهری خدمه گوییم اگه از زاده بگذار حصار باشد، کلا باشد، کدام منطقه باشد و دیگر بوی وطن میکنی گفته و این فرزند پدر یا این فلانه گفته، این بسیار تاثیری بسیار بسیار بد داره. خیلی که همون یک سگی که یک استخوانی نادرکار یافت و شاد شد، عیناً این کاری ما چیزی همونه، شادی بی مورد، شادی بی معنی، شادی که در دنبالش 100 آفت غم و بلاها داره. این شادی نیست. برای همین من یک سخنی ولی بینین سوره نمل داریم. نمل گفته مورچه را میگن. خداوند در قرآن سوره زنبور هم دارد، سوره مورچه هم دارد، سوره گاو هم دارد. در همین سوره مورچه والله علم آیت 19 باشد، میگه یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنود و هم لا یشعرون. خدا میگه که وقتی سلیمان همراه لشکرش می آمد، یک مورچه از سوراخش بلند شد و گفت ای مورچه ها سوراخاتون در آیین. بین برای چی؟ لا یحطمنکم، تا سلیمان شما را آمده ایستاده است با لشکرش و نمی بیند تا شما زیر سنبه های اسب های اونا نمانید. بعد من تفسیر نگاه کردم، خدا رحمت کنه دانشمند داره، اونا میگه اگر یک مورچه را بین کی، یک مورچه میتونست که اونا دنبال کار بودن، مشغولیت بودن، اونا احساس نکردن که سلیمان آمده است، میتونست که اونها را خبر نکنه، خود تنها در داخل سوراخش درآید و از این آفت نجات یابه. لیکن همه را فریاد کرد همه تون درآیین، زیرا زیر پای اسب های سلیمان نمانید. بینین این دلالت به چی میکند دلاور؟ دلالت به وحدت نمیکند، دلالت به سرجمی نمیکند. اگر من در مسکو هم که باشم ولی از همه منطقه باشد،
дар ҳамин паспорти ту нависондагие ки диловар зодаи хуҷанд аст, ҳоҷи мирзо зодаи кулоб аст. мақсадда вай аслан дар ҷои аму натсионалностиш тоҷик омадагиай, фақат тоҷик. диловар тоҷик аст, ҳоҷи мирзо тоҷик аст, мақсад фалонш тоҷик гуфтагӣ. дар ҳамун ҷамъ ҳатто наомадааст ки мо аз кадом қабилаем. бар ҳамин ҳақиқатан агар ҳамин қабилагароиҳои мо бошад, ҳамин маҳалгароиҳои мо бошад, ман нафари худма дар як тараф, вайш нафари хича дар як тараф, ман ҳодисаҳо дидум да диловар, ман аз чизҳои дидагим. вақте дар як завод бигем як бачаҳо як минтақа кор мекарданд, ман медонам ҳатто ком минтақа буданд. як нафари онҳо вақте ки мерафт хонашон, нафарҳои бекор аз дигар минтақаҳо буд, вале вай намегирифтанд. то аз минтақаи худшон наоя намегирифтанд. ин бечора 2 моҳ 3 моҳ шуд ки аз инҷа зангш мезанад, ягон маблағ равон кӯ. бекор мега, дар кор намегираш. барои чӣ? барои ки та аз минтақаи мо нестӣ. ин як шумӣ амин. баъд чӣ гуна ҳамин мардакеро ки дар кор намегиранд, ин ҳамун минтақаро дӯст дорад. аз ҳамиша аллакай бадбиниҳомон сар мешавад ки эй ӯ фалони дафка онҳоро бадбахтан онҳо. барои чӣ бадбахтан? ина марҳамат. ҳамин қабилагароиҳомон, маҳаллагароиҳомон ҳақиқатан моро миллат намекунад. диловарҷон, ислом ҳар гоҳе ки мегӯяд я айюҳаннос, бинед тамоми оятҳое ки мехонӣ фақат эй мардум, эй мардум, қул аъузу бирабби ннос, фақат мардумай. бинед тамоман на ишора ба ягон, ҳатто агар чанде ки ҳамин қуръон ё паямбар агар бо забони арабӣ бошад, ҳатто аз қурайшу арабам ки бошад, ҳеҷ гоҳ таърифи араб дар қуръон нарафтааст. нарафтааст. ҳатто мегӯяд лоҳурӣ, мегӯяд муҳаммад иқбол, биё э беадаб худро адаб кун, мусалмонзодаи тарки насаб кун. бин ба ранги аҳмару хуну рагу пӯст араб нозад, агар тарки араб кун. мо наметавонем бо қабилаҳомон ифтихор дошта бошем. худо дар қуръон медонем ки ифтихори моро дар чӣ гуфт? гуфт ки я айюҳаннос, аввал худо мега эй мардум, инна халақнокум мин закари ва унсо. худоро бин, ҳаматон фарзанди як падар ва фарзанди як модарем. ва ҷаълнокум шуъубан ва қабоил. ман шуморо шуъба шуъба, қабила қабила кардам. барои чӣ? литаъарафу. барои он не ки ту бигӯй мо фалонием, мо зуртарем, мо пулдорем, мо ҷои кор дорем. не, мега худо мега барои чӣ ҷидо ҷидотон кам? литаъарафу, то ки бо якдигар рафту омад кунем, бо якдигар мисол дӯстӣ кунем, бо якдигар хешу таборӣ кунем. баъд охирда мега инна акрамакум индаллоҳи атқокум. аз ҳамада муҳтарами шумо пеши ман касе аст ки аз ман метарсад. ин аст далолати динмон, бародари азизи ман. ки ислом ба зоти худ надорад айбе, ҳар айбе ҳаст дар мусалмонии мост. мисол ёд диҳ, вақте ки аз вилояти суғд ба душанбе меомадам, ронанда ҳамун таксист гуфт ман автобусчӣ будам. аввал дид гуфт ки чаро рӯш мондӣ? ман гуфтам рости гап на домоло ҳастам на чиз, аммо ҳамин одат ҳамчи як рамзи маъқул. баъд гуфт ки ман бисёр дилам мондааст, бинам нороҳат шуд. баъд фаҳмидан дар кӯр ки чӣ шуду хел. баъд пурсидам ки амак чӣ шуд? гуфт ҳамун замон ман автобус мерондам. гуфт аз ҳамун куҷои ҳамин минтақаҳои ҳамин тараф замони ҷанг бисёр ҳамун ришдорҳо автобуса медоштанд. мегуфт медаромаданд, рӯи рост мегуфтанд, ҳамин духтар шиштааст нишастааст, мега ҳаминате ҳол мо фаромода як кор мекунем, баъд ист боромада, яъне як рафторҳои як корҳое мекарданд ки дар назари ҳамун мард мебинад касе ришдор аст нороҳат мешавад. чун мегӯяд ҳамун замон ба ёдам меояд.
бисёриҳо аз дин истифода бурдан истифода мебаранд ва дина хор карданд. бигзор шумо бародари мо бошед, бигзор шумо додари мо бошед, зеро ки ман дӯст медорам ки ҳамин нафаре бошад ки барои беҳбудӣ, фақат барои беҳбудӣ ман ҷонибдори инонам. ин ҳодисаеро ки шумо нақл кардин ё нафрате ки вай гуфт ман аз риши шумо дорам, андешаи ман оли ман оварда ира ба ҳадис ба оят ҳам ҳатто ба шумо мисол баён мекунам ки шумо донед. мегӯяд румиро бинин чӣ мегӯяд ҷалолиддин, одамиро на ба нутқу, на ба ришу, на ба ҷон, тутиам нутқу, бузам ришу, харам ҷон дорад. чаро ин суханаи ҳазрат агар ҳозир ман шахсан мавлавӣ не ман як каса гӯям бузам риш дорад, оли чанд одам аз ман хафа мешавад, ин риша ба буз нисбат дод ки ина ман нагуфтам, лекин дар зери сухани ин ҷаноб маъноҳо бародари азиз шудааст. ҳамин соҳибе ки ман қаблан пешну номша гирифтам мега махӯр соҳиб фиреби фазли аммомаи зоҳид. дар болои сари як одам як салаи калона дидӣ, фиреб нахӯр ки ҳама дар ҳаминай. махӯр соҳиб фиреби фазли аммомаи зоҳид ки дар гумбази бемағзӣ садо бисёр мепечад. гумбазода як бор буда ҳа бугӯ 10 бор ҳа садо метад, ҳеҷ чӣ надорад дар инаш, гумбази калон садо дорад. барои ҳамин ҳақиқатан диловар бародари азиз, бадбахт аст он касе ки аз ислом сӯистифода мекунад, бадбахт аст вай, аз ислом сӯистифода мебарад. ислом дини сулҳай, ислом дини ҷанг нест. боязиди бастомӣ, бастом тасаввур кунед, вақти эрон меояд намояндаҳои дина корша бинед, аз инҷа як миқдор ҷав мехарад, меравад бастом ироқ, вақте мекушояд мебинад дар дарунаш як мурчаи, мегӯяд ман ин мурчаро беватан кардам, ин ватанаш эрон буд, мебандад, гирифта ҳамонро чанд рӯзе ки набошад оварда бо дар эрон аз ҳамон ҷое ки гирифтааст ҳамон ҷаморо таслим мекунад. бародар, ин боязид аст, ин намояндаи дин аст. дина мо дар ӯ одам тасаввур карда метонем. барои як мурча, бародари азиз, ин одама ба хотири дин беватан мекунӣ. кардан дар Сурия дидем, пеши пои одамои бедин да афтида ки мара дар як гӯшаки ватани ҷок. чаро ай мусалмон гирехтанд? онҳоро ман мусалмон намешуморам диловар. барои ҳамин мегӯям ки дар сурати одам ислома тасаввур кардан дар кор нест. агар мешуд пайғамбар мегӯ инналлоҳа ла янзуру ила суворикум вала ила амволикум валокин янзуру ила қулубикум. пайғамбар ҳадиси муслим абу ҳурайра ривоятш мекунад, худо дар чеҳраи ту назар надорад, дар молат назар надорад, қалбда назар дорад. зин лиҳоз манам ҷонибдори ин ҳастам ки аз дин истифода набарен, ғаразҳои нопоки худтона, челе ки як одам бадани ҳамита гӯем ноолуда дорад, меяд дар танаи поки ман худша мемолад, ин корро бояд накунем. ин корро накунем. бо номи дин мардума нафиребен. дин ин нест. дин ҳамеша хайр мехоҳад, дин ҳамеша оромӣ мехоҳад, дин иборат ай насиҳатай. дин ҳеҷ вақт гардани як одами номусалмона мо диловар ҳақ надорем ки як одам дин надора, эмон надора, ҳеҷ чиз надора. пайғамбар мегӯяд ки дар ҳадисаш ки ҳар касе ки агар як инсоне ки дин надорад, агар мавриди озор қарорш диҳад, фақат озонӣ мара озор додааст.
ҳазрат ба онҳо ҳатто муносибат дошт. барои ҳамин имрӯз ҳақиқатан аз номи дин ки ҳамаи гап ҳаст, диловарҷон, мардума мумкин ҳамин коҳишҳое ки дар динай бин ана ҳамин саркӯбиҳое ки дар динай ай пушти анамин нохалафоай, анамин саркӯбиҳое ки мешавад, бисёри мушкилотҳое ки мақсад дин ба ӯ рӯбарӯ мешавад, аз пушти анамин нафарҳое аст ки вақте мешинанд бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфта сар мекунанд ё ба номи аллоҳ гуфта сар мекунанд. ана аз пушти ҳамин нохалафо ҳам ин чизо шиданаш мумкин аст. ман ина диловарҷон ба худо қасам гуфтаистам, ин қасами ҳонисиай. ман ира хос ба хотири худо гуфтам, барое ки ин чиза ман эҳсос мекунам ва ин чиза ҳис мекунам ва дин ман дӯст медорам. намехоҳам ки аз дини ман касе истифода барад. дар дин нафарҳои ҷоҳиланд, ҷоҳилҳое ки бо кирдорҳошон имиҷи ислома вайрон мекунанд, вале мардум дар онҳо нигоҳ мекунанд, мегӯянд воқеияти дин ҳаминай. яъне дар асл онҳо ҳақиқатан душмани дин ба ҳисоб мераванд, зеро ки рафторҳо ва кирдорҳои онҳо ҳеҷ гоҳ ба дин мувофиқат намекунад, агарчи дар назари мардум воқеият дорад, лекин дар асл ӯ нест. манам аз ҳамин лаҳзаҳо бародар диловар, ман чӣ гуне ки дар ибтидо гуфтам, ман сирф одами диним, боз мегӯям, ман ба ҳеҷ паҳлӯе хоҳиш надорам ки назар дошта бошам ва ҳамин чиза барои худам интихоб кардагиам. барои ҳамин ҳамеша як хоҳиши дигарам дорам ки хоҳ мардуме ки дар дохиланд, хоҳ мардуме ки дар хориҷанд, бояд дар қалби ҳамаи мо як шиор ё як хоҳиш бошад ки имрӯза ҳамин диёре ки мо шумо ҳастем, ватане ки мо шумо ҳастем, ира бояд мо обод кунем. бояд барои ҳар як лаҳзаи нохубие ки агар ин диёри моро агар фаро гирад, тамоми вуҷуди мо бояд ба ларза дарояд. нахоҳем ки хоҳ аз дохил, хоҳ аз хориҷ касе халалпазир дар ин нооромиҳои мо шавад. ман диловарҷон озод мегӯм, ман ин чизоро дар русия ҳам мегуфтам. ман мегуфтам ки касе агар барои аз байн бурдани ваҳдат ё ноором кардан вақте сай дорад, талош дорад, вай ғараз дорад. вай ғараз дорад. ин ягон хубие харобӣ то имрӯза ягон хубӣ наовардааст. манам дар ҳамин давраҳои норомӣ будам. ҳамон худкушие ки шумо гуфтин, агар камтар одами бонанг, бономус мешиду рафтору соати ҳамон вақта медид, шояд иное ки худшона мекушанд мо мегӯем девонаанд. иноро мумкин мо мегӯем девонаанд. барои ман бисёри худкушиҳода иштирок кардам, мегуфтам касал буд, мегӯянд не, касал набуд. ман гумонам ҳамеяд ки девона худкушӣ мекунад, девона худкушӣ мекунад. лекин ҳамин рӯзам агар дар ҳамин корам ки ҳар касе ки агар дастдарозӣ мекунад, мисол моро ба қабила ҷудо мекунад ё ҳар як масъалаеро куҷо ҳаст ҷое ки бехатову бекамбуду белағжиш бошад, куҷо ҳаст ҳамин хел. ҳамон давлатҳое ки аку гӯем пешрафтҳо доранд, хоб имрӯз бисёри мардум мехоҳад дар онҷо зиндагӣ кунанд. оё дар ҳамун ҷа ҳам ҳамун демократия ки мегӯянд ҳамун асл дорад? Надорад ҳеҷ вақт. барои ҳамин касе ки дар ҳамин бобат ҳам ман фикр мекунам, вақте ки чизе мехоҳад ки дохил кунад, моро бо шумо мисол нороҳату ноором кунад, дар кирдори ин инсонам ман хайра намебинам, ин одама ман ҳушёрам намешуморам. барои ҳамин барои мо бисёр муҳим аст ки мо
ба қадри якдигар расем, якдигарро дӯст бидорем. рӯз ба рӯз беҳбудиҳо дар мо шумо бошад. фарзандои мо бояд ки иншоаллоҳ аз ин дунёе ки аллоҳи меҳрубон инро офаридааст, инҳо дар ин ҷо гаштагузорам дошта бошанд. инҳо ҳам бояд ки тозагию олуфтагию мақсад гӯем хубиҳоро бояд ки бубинанд. ин хеле бадбахтӣ аст ки ай дасти ман вақте ки як бадбахтӣ меояву мардуме ки ҳатто ба ин ҳеҷ лозимам набуд бечораҳо онҳо азият кашанд, онҳо азоб бубинанд. ман ира ҳам дар ҳамин нисбати гӯем ҳамин масъала ҳам барои он ки бисёриҳо шояд гӯш андозанд, мега як нукта бас аст агар шуъур аст. ҳамин барои одами бофаҳм худаш як ишора ҳам иншоаллоҳ кифоят мекунад.